pfumelini mfana wa mina. Seno peta nenge ane ko tu kuchina na china le rakona mtaru bona stojini lo kutegi ni peta nenge pet 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 do bianga peta nenge otonda peta man pet 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 awaseka na influence production kolano uloku sekela ntiku sekeni hikuse doctor nyoka sa chiwini xa penga xifanta lexi man lexi celebrity ka mtoti mi nga lunga vafana va mina laka mina mi nga lungi hambi mo tshama mi nhleva mi vulavula mina mi twa gwala mi nhleva mi nga lunga vafana va mina se ni vuyi ku peta nenge loko ni vuya ntlangu ya le bifi n'wanyani ya 27 minutes ni mi bifa hinkwenu a ni mi tshama hi mina ki mi twa byala la danas kefini mi nhleva hey doctor nyoka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tavuya hi part 2 tena famba bye bye papa John Fury my boy na we mana John Fury nta ku vuyela kwalano ni nga ku peta kwala nenge sweswi ni peta nenge na wena kwalano ari loko se nhleketa tsatsi na nyiki vana va mina hayi mani tsatsi mani n'wananga vanhu nga vile ni papa va ku rhandza ngopfu wa swi tiva n'wananga tsatsi wena u khomi na lowo xela u ta xela wa ha ya mahlweni n'wananga mutshiki wa huwa kwalano bye bye se na famba pet 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 bye bye ya famba Dr. Nyoka.